Evo, ja vas sve pozdravljam iz TV studija Snoopy. Danas ćemo govoriti o tome kako recimo trešnju zaštititi od biljnih ušiju. Naime, o čemu se radi? Kao što pastiri furaju ovce na pašu i natrag, tako isto i mravi furaju biljne uši na drveće, recimo ovu trešnju, i tako se biljne uši hrane sokom od drveta, a mravi golicaju njihove antenice od biljnih ušiju i one ispuštaju jednu slatku kapljicu i time se mravi hrane. Ta tekućina se inače zove medljika. Znači, da bismo se zaštitili od toga da nam mravi nasele biljne uši na trešnju i da je unište, stavimo paprat oko drveta i na taj način mravi ne mogu doći na drvo jer oni ne vole paprat. Znači, da bismo se zaštitili od takvih nametnika, jednostavno stavimo paprat oko drveta, znači ne moramo koristiti nikakve otrovne pesticide koji ulaze u naše tijelo i oštećuju naš organizam, i na taj način se možemo i mi isto tako zdravije hraniti, a i naše voćke će biti i ljepše i sretnije.